Men mulian tu Pwuhng ko kosonet kay sa kayo kung ato lukay ang way pa kanin Pohnpei nan wiya kupur toror kariyay sa payuwat nan wasan wiya kupur in Legislature pay labalap kolonya Pohnpei ranwat may ew baran kauno riya kutriyay sa kuno nialam o ranwat wiya ran kapay sa klimaw nan wiya kupur toror was Kailan ka kan katlam hotel, taiban katianan lolo, we baton mulian sa itiyo pagkita rin one paron peres, ang uya lolo un rutsungata uya kupuran ran. Alaan ko mo speaker dahil kupureo iban paron salsa. O maing samat ko so bitila palap. Pot sarawon manaman urusot. Keden ket sangat rin tapi o bilban kokolat. Maing samat pot labalap. Ragadan kubura at tipan manet iban walian tikit likilik kaborapor pugat ang sagar pan kubura mo. Kadang saya kinyan ini limbar manaman sarawon. Kami ban badon sakrat at kuburar. Kubur kalangan dan kakang at tunggal sakratan may sabit. Maing samat ko labalap. Uyalat siya kiyo na momotwot sengkin mon gin komulyan sukos. Ragadan kuburar. Lihat kineu kana insang mong tuwa damat I koros enda kweweki na komu ko daman sabul man kin manaman unsak enda pilata John man sabul marway o Israel kan wetan lektakla kadin kuburay git mang samat ko labalap Iat mamaud na naura palwat and sandawat. Ito git mayakot. Kamucha mahat kelo kaborabor. Sa din tayo kinyal gulwar. Iwada aramas tipana kayo. Sa din wangi git laut sangat wewe kiting kit. Sa din kubura mawi kit. O gadin hutan kin kit. Ika makalagalan sa kulmari ero Jesus Christ. At mata-mataon ranot. Kandidat tua deran kaput, songgan dan uya karam, ender keterapan anak tual mata-mata lihat pan mama sani tepat patuan mekan, tepan konangan kakson, main samat kod labalap, sedang kubrai kit wasagan, sedang tuan diluat, tuan tuya ramas, sombogat koros pemanggir mone tangkinier. Kapay ita tungaleu benen manwat. Kulikin kit ni mar manaman sarawt. Ket kiyang kit kelailan palipakonan warongen. Sendak yeyang sa mar kosam diyan ranwat. Sangmat lau ketebentan kirla. Aimet maing samat po labalap mangay sa mar lapi suwar. Walan dikit kasakasagar kita ngir pada yang mengyong kan. Segerai biar cuma kapeng opat-opat. Wasakan makunayangan sansal, pero sansal sang ni itu ngalim sekoyet. Ida gemain samat kod labalap. Iran gadin kaitar pan kuburar. O gadin sabun man kita tepat. Di maramuyat kawan kalangan komuci sekali. Tepat koros. Aman. Kalangan ng Honorable Senator Kokoros, Melel Juan Baron Perez, the Senator Perez, pwede lolo ng tingatawag puran ranwat. Saya kakak katlam hotel. Uiban po na si Assistant Clerk at Ward and roll call. Senator Atsan Afram, Senator Kukua Abis Jr., Senator Isaac R. Dewey, Hey. Senator Ricky Carr, Hey, mine. Senator Sonster Ayat Carr, Nine. Senator Wilfred H. Ekman, Hey, mine.
Senator Billy Edward, May isang mo. Senator Stephen A. Yetwin, Senator Pacharico L. Irons, Hey. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sanlatore, Patumat may. Senator Daniel Le Pen, Hey. Senator Edgar W. Licanet, Senator Ben Peters Louis, Amen. Senator Benjamin H. Litwick, Amen. Senator Makar Mikel, Senator Xiaoten Chinet, Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mitaro I. Sina, Amen. Senator Francisco Sinram. 9, Mr. Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan essential magtry sa bulman ko quorum magtry ka katlan nan sa bulman try wiya kupur amawak magpropin ka kulian try tiyo ya sa bulman try sa karatan Pwuhng melal sa karan misik o Pwuhng lap ang kupuran na nilap sa karan kayboni o wawlap ang kupuran na raksoko wawlap ang kupuran ni soko wawan ki sa bulmar likan ko nanalang ko ng kanyay ko waw toro rong labalap kay di palian tiyak mamotso government national state local Pwuhng ka Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Pwuhng ka Karayang Kabina, Honorable Movic, Pwuhng ka Siyong Kopong Labalab, Honorable Nelson Joseph, o Yang Amoy Siyong Kopong Kankoros. Wasaksit itingol wow o floor leader Latore, Honorable Senator Kankoros, langilang samoro, oloy sa seriso, siya umasakan o langilangan way, kasyambal mauya, uliyabe, nan kalarawit. Men Pohnpei kan nabatang Thailand chamber kan kalal maslikin kalal. Rakat og Thailand upanan uyok purwat hoy ban chor parantat ong sabul matay floor leader Latore kan kalway Thailand uyok purkan. Langan ang promise speaker mo na ibang patwa kung kuburay tungol kapingan melel patong purakan koros kaping total boy kubur mau kubur sabakon go makin chancal po naman tayo loyang sa mauran. Speaker kom kuburay tungol kay poni wow on melel puli sa pulmam chancalier ninlong bank pron rail subay ti kom Pohnpei. Melel wasak sit tungol ang wow bank promi tungol ang wow honorable senator kan koros melel manwang kilang lang kusukos samuro wala si seriso ang lang kanat way kan koros. Speaker kom kuburay tungol wow melel kakpatuang kami melel wong ki lapalap koros Nampalian tiyak, momotso o kapulman. Pilman patong kami melel. Wawon kami ang Pohnpei koros. Dapat pato Pohnpei o mas liging Pohnpei. Melel bil. Kasamu wawon ki wal kasambal anway man. Mayang patong tayo ranwat. Speaker kong kupura. Singkak patawan yung kamagitin. Tawan kamagit sakara kuburu mau tayo langgak kapantela channel. Wansa umur. Nandiya kuburin muringan. Kariyaman. Chanchala mau kawait and floor leader bueg yamia utuban kamagutok Thailand kapantela watawato alal tan sa bulman try journal bueg utuban kamagutok miyak try kapantela sa bulman try watawato journal kamu floor leader la Langan ang promise speaker man sakara kuburu mau niya tayo langgak rop sa bulman try kalantor o katiyong ba na itan nambay sa kusuyay masiling business. Kariyaman. Chanchal kawait and floor leader bueg yamia utuban kamagutok try katir po nambe isa kisu yay retoror kamu floor leader Langan ang promise speaker ay tungal wow sa palang kakbat-bato na bang prong kat kasambalwat speaker man patawan yung kamagit sansal kawit masansaler nan matalan kamal tamon taptan yung kuburwat iman patawan sakara kuburmaw niya sa ilanggak karay-ray law yung kuburtururwat Ong rani su, mabani dito ni May 8, magpagkaryaman. Kariyaman. Chanchala mau kamagit sang floor leader karos mautong kamagito masani ay Hey. uwang masani so kamagit paita niya masani ben kamagit kamu chairman car Kailangan may Mr. Speaker. Kakpatayang ito nga floor leader mau kupura mesan saler ang rawat. Amo ito nga sakaran
kapung kay bunuwawan pati ang sa umum na patuyan nila. Ito nga wala pa ang kupurami. Mga kumere floor leader. Ito nga wala toro pa ang kupurami sa nalay mo. Chairman at Senator Adun na sa Pwuhng. Chairman R2. Nana Pasokes. Ito nga wala melal pa ang kupurami. Kampakabayan o Presidential Conference. Mr. Speaker, men pati ang gawin mo mamiya sang ito nga floor leader mo nintuan kupurakan. Mesainsal. Mr. Speaker, tama tayo talk. Miya kan magit ay makin kamakit tatang kan chorus. Government what kinapali. Ranwat ako sandi magtay bangkay sa matay station. Ira kasambaliw para tong chairman in kampan kamarain. A ballpen special ed. Ira jono tang kan special ed essential menantian monuwat. A pulberail mi ninduan araiken alboy-boy ki grand makin patoto. As grand was ito yang ako 45% me apali ton tang kan koros. Nan kamanamantan sa matay budget. Wewe benda mi maluwad kamanala 45% on quarter riyaw sa bungono. Ari, Mr. Speaker, nan totoo ko essential me kabina terang-terang kampaan moni o terang kampaan kamarain pangkawait to ang legislature so pantasang masilisa ko. Tatawag maban apaliyo to sila 45% ang right on the down special ed. Pero ito rangot kawit to sa iklel pang pratal. Rangot ay kad na nansambungan may. Nawawagi sang masilisa ko lalo ito rangot. I-right on the down special ed kan sa ikpadawan na right on 45%. Pag kawit ma kasan di pang lalo ito sa dubanda sa masilisa ko sa iklel itong pang kupromail. Kasambal to takot porque epitata sa matay to kasambal. Ari may Mr. Speaker may men pateng kupurakan ang karayla nan matalang karayla wat eupenay wan kagmi kapinan kakadyang nan sa ulma puko kawai itu tahu ya benar saya panapali kira contoh tak kesambal bukat. Ensensal, melet kapukayu me kawai kemiaya merapanapali itu. Dari later sudah kapali pun nenerai contoh tak kena eksekutif mak sudah kawai sangat eksekutif. Paduan tamat puented, kuibil paduan me telepon total lalu dong kita sama papan. Ari tama papan tatawag na eksekutif. Marakawai tutor tatawag pa na bolta. Imen padang kupurakan kapung ti at ibang karayla pun kak may yang eksekutif aso mo ben ka kapali ito ananin apali rail contoh daging special ed kan ang papali sa matay seri kan o nga right 45%. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl pwede kawait o ban kailan karayla sa bulmatay uyak burtoro what miat iran kapatapat sang Senator Tegan. Speaker. Kami Senator Simna. Ngalangan Speaker muna iban patriyang iram esansal sang Chairman in Finance. Kapung kiyang ranwat pagi gubur mawan kauno sansal lo nga man kail. At tungal sa kartaan wawan patriyang sa kulumumi makomtiyang kimen sangan ranwat kapreto sakset Pwuhng komi floor leader o honorable members kan korwisiyon. Esansal ng kawit sang Chairman in Finance kawit pa na mamiyer ng pungan Department of Education, Nailal Executive o Legislature, lapit irama sa masani lapit 45% ng education, especially kawit kan miyer, kusundin apali irew miyer, abalaturan mo imong tayo subay ebin pureng para tama, children bekot lutong sa ng tayo panapan. Tapi kapungkirang kawitan bugtay lang kagtula aramas mapali programo wiya men Pohnpei
serikan beluyam men Pohnpei dari iran atai bana bali rebkat makasambal maurun Israel ko mapapali program mo makasambal dari bani momen kawit na kita ilangka ketiang lalu kebenang ka kawit to tama bang ka kuyai ko kawit kan miyayer nan karongongan pacet kan sa ibil kawit tiyer yang momen na bolben program mo te Israel kan mapapali program upshot dari imenengak sansal kunan social media jangan nirekan beberapa legislature sudah uyara ko riangkak tete yang public me kita uyara ko ai rekan mesansal magtai loyang ikam kita me uya playment magtai to uya tamang sai kalangan speaker Kalangan Chairman Simina, Miyata Masalban Hirawo, Masoda Ben Patawan, we are doing Al-Kapwuhng, Honorable Senator Gan, with the American Buruk and Kakan Karai, Supplementary Uyakpur, Ong Nialam, 20 Patawan Tar, May Walu, 20 Patawan Tar, May Isakeo Patola, Tide Shola, we are Supplementary Uyakpur, Purgagan Wauniki, Lunkan, Magun Patosang, School Kan, Kuntoka, Ulia Pekan, Porangkiniang. Uya separatan kawit o kasyapulikan. Riai mesansal legislature waon kiyo o kasorela regular session in May pagtalang kakyang patya tatok kasampal po. Kami men Kapwuhng ki kay kakaray-rayla po endel May 8 pagtalang so kana apaliasang tatong kan chorus makasampal nituan chairman finance o education sa Kadkadaur. Abil miye kira kan sang chairman kan aktualin sang mana bali sang ipatrowan pagin May Asia kayo patola kamela le magtay sila bangka koro ay may ben kagi kiyo katun aktualin ka kan pana lel nituan kawait me floor sa Kadkadaur May 8 aktualin ka kan apalira to kasampal kan paros mes try so pay Kalangan, masular, masalan kawit, ibahan po na sa floor leader. Kailangan nag-promo speaker ay tungalwaw sa bal bang prong katuwat speaker man kapeng kakawit kang koros mamiya. Ang sansal makaray lawat eksekutif ang kakawit ito tatok yung bang kakapali tatok ko sambal masansal sang chairman ulo ko. Asang nagarabaw ka naman yata ko magutel yung tingtimasan ba o tapulman kita ko magutel. Kaya man. Sansal mo kawitan floor leader, koros mo utong kamaguto, masaniyay, Pwuhng, masaniso, kamagit po ita, tayo rin tiro, sa pulman gitar, kawit, magtalang karay-rayla, sa pulman tayo uyakpur forwards, del next week, mialam, May 8, ito na yaleti. Miya tayo retoror, kami Senator at Ward. Kalanganin promo yung Honorable Speaker, karkarag, Kiyang yung muy cuma sekarang kayak pun yo wow Kapwuhng ang pacayang si sapol mumi yung masansal cuma wow bang from yung Honorable Speaker Wongki Honorable Floor Leader Honorable Senators kan yang wongki kaya kan makapese yang anan mall watch mo yung pacayang yung kupur Wong masansal nan sapol murakoy cuma wow ang sapol mista Honorable Speaker ipacuan rachoror Imen pacuan motion. Alel engkagan kawit tikasal ni cungolan gi. Panan pungacay je rongwo miye. Israel Gordon sa kenwiya mimi chung akse chuk warm. Kenwiyan sa watch sa chuk warm up pacuan allowance. Ari Iran kaino mo episode kawit pen pachet pen magana pali allowance on report ay pacuan inbagan pacuan emotion pati ten kagan uyang poitin sa pogi tikasal naniya an kagan apolto pang promi yang abus speaker bang kono ano Senators kan hindi na bang kawit to sang auditor's office. Agreement pagi, karkarag,
Adi tengah kuya uyang boarding sa kalkarian. Kariaman. Chancel, kamagat yu shan Senator Edward, pwede miya kariyaman ban kamagat ay ban pona siya, koros mautung kamagito, masani ay, Pwuhng, masani so, pwede kamagat pwede miya masani ba, kami Senator Edward, Salamat Speaker ay tumalan po ang kami your honorable member kan yang pasyakan ini po Mr. Speaker ay katungi for motion ng niya pwede ay pagsabi auditor and second mo I'm assuming na requesting the office of Speaker and request auditor when niya irayo maybe Ibig punot yung supplemental medical revolving fund na nakatangko na nga katapat yung walang kapilitan mga niyo wasa one amount na niyo na account karong ka na niyo iwan siyo kung iramasin para sa ako talang tangwo how much na Kato na account of yang sukan magsaikan yewa ngel takutay na siya yawa sa one data na kato na essential mo account what say so mo tayo ka appropriate sang lalap bil mo yang ran ka kin ka song pero mo tin nga ipinan wo ko yawan amount mo kato na mo ma request ka sang yawi sang sa new office makakapatem ke motion mo ang kalsan chairman at work kailangan Senator Edwin, kawit miya sang Senator Edwin, mamawar, miya ito masin ben ira, kamagat machancel sang Senator Edward, kami Senator Pahrek. Kailangan Speaker motion o nag-GTV option Board of Trustee and Audit Iban po na siya, Senator Edward, kaya na uya kamagat po. Kaya kalalabak yu mo, kaya na mayu mo, kami Main chairman Pahrek. Kiraban palong ang kirayo magtay chubayan chawat abiman baron kawawa to kusinat magtay kamanala sabil ruwaser na master bang quorum right bang kakale isais in meeting ang kusinat magtay kamanala na Israel kan maban expirer o sabil ko saneti na masirban quorum harus sepan alo po ina rayo. Riyan jod dahil ang legislative tayo kamelam ko stand pwede rail pagpagod kenai. Kami di parawan taulan ng togi o tagpag biya ranggak katarato communication na pagkatarlang Portwood marakak meeting sa regulator ragal ramot. Dari ay baruan sa tamataw ko niya ongoing public hearing mawiyawi sa na kila ang kalbanan over sa dagwad Pwuhng independent agency yun. Even baruan paitang kitchen assignment miyaga wan guti mona iban yang ususki la assignment miyan so tan guti eldere tola to dahil kombal ma, dahil
Chancellor Senator Edward o pwede tayo sa pala raiban po na si floor leader Kailangan promise speaker ay tungal wow sa palang tutuwa sa bang prong katuwa speaker man kaping kikawit kan mamiyanan matulang kamalu sang nikarapo kan man patuwan yung kamagutsal yung tingtimasan bang usapin man kita ko. Kaya man. Chancellor mo kamagut siyang floor leader karos mo utrong kamaguto masan EA Pwuhng masan isyo kamagut pa ita tayo rutung diyan masan na karos mo utrong kamagut siyang Senator Edward masan EA Pwuhng masan isyo kamagut pa ita o pwede ilagin mumodwat as speaker pan ulianti katwat o katarang public auditor kasantin mumodwat. Miyatay Ratoro Kawin Senator Louis, Acting Chairman. Kailangan, Speaker, ibilman yang padrawan motion, yata, kapitulong motion. Amo na iban, sakar kita itungol motion na, menay sa umawag, lagi ay itungol sakratan wawan, padyang sa palmomimat. Patbacho, nindang, kapureto nan molwa, chay itungol sakratan wawan, bang kupuro mo main Speaker, wawan ki floor leader, honorable members ko. Irailkan me padyang chay nan kalari o pepe yan men kapes. Speaker, honorable members ko, dire motion nyo may man patrawan buwan kak assign ng appropriate committee kailali reyo me pitata El Nino me pchaypat patrola sansal me liye men kapese kan me mumon me chaypan patrola ng El Nino alel ranwet sa itin siya miya kaukaunok teta and kak kon assign ng committee for and kak eweng talikan mak melel me chaypat patrolang El Nino en kak miya kaunop mak chaylang kak pil kaunop itaw pil secretary sa pul machayla ramaskan chaypat patrolang ay rawat may man patrok mo ya kita chungol motion no ipaki tariyan Chancellor mo kamagut yusang Senator Louis, koros mo utrong kamaguto masan EA Pwuhng masan isyo kamagut paita masan ba kamuy Senator Carr May Mr. Speaker ay tungal wasapal. Iman padawan tamat. Anutan mo yung eksekutiban mo yaray po ko. Agtay lap katiyang nang tangon tataw matuwa naman. Utan tatawagin kabinaw sa walma kami. Pwede iray mabambil kintiklara emergency ato mabamiyan natin. Ay kapung kaway kami iman bagita kailan rin yung timasin po tayo sa bali nasa matay kalanda. Riyaman. Kailangan muna ipanto na siya kamaguto Lou Komkupura, Chairman in Environment kawadan nilimayin po na siya mga Chairman Kailangan ng programan Mr. Speaker isak sakratan wow kapacapach medyo meron lang amang Speaker wan kun komoy wan ki vice floor melala honorable members kan karon o yang akiray lakan me pachang kitail nanuya kurun mensangat Mr. Speaker kita sempal ke ire iminan sansal me sebelum mumi committee piliang concern ke wrong me kokoseli o niya email you me ikatarang FSM weather station me bilbubuka ko noa o mabit reportin iran masen lang o rakadaroto sabang ito email you me respond me wrong magkukose le abutan sa ikon chow dan official communication sang irail me kang kasaleta me miel ninyo ay ko sampal ke ire sansal imminent sansal cha me sebelum mo committee environment bil concern ke ire wrong magkukose ay ban mau kuburan mo kacuat ma China imin kasaleta aray robot no yawi tong sabulong environment German environment ay met kailangan Senator Artui, Senator Perez protokol ito po mo yan dahil motion na luto nito maasan ba niya yan Kasilaman.
Kalangan Senator Perez, sansal kamagut yumiayo taylan rutungi masa na benira sansal. Koros mautung kamaguto masa ni yay. Pwuhng masa ni show kamagut poita taylan rutungi masa na ben. Imen patrawan te ira mona tay ban kat lausus. En sansal yang kat word me cycle to communication you me patroto sang executive kapina me ban kaise legislature ira ka sampal me sansal sang Senator kan. Ay kamela la may rakasampal yu mo kailan ka kan kaya kata kailan ka taro sa pulmatela ramas kan ar child may kuburak child katlaw songan report tong sa pulmatela ramas kan na yay mela la song PUC aben trip takaw na kalangan child kerja na nusus koros mautung kamagito masani yay Pwuhng masani show kamagit pan sailan sa pulmatela Committee Kasampal and Environment or Climate Relation, Senator R2, we are chairman. On the privilege. Miata Iratoror, kami Senator Perez. Alam Speaker, Rotoror man barawan we are withdrawal you. Man barawan withdraw saran kamdin chain ko resolution number bukid may sakpa level na reisa kono. Register mo. Tansal kamagat yusan chairman and Jayan Gok Thailand withdraw resolution abkulmaysak payo laban niya reisa kuno sang sabul matray committee and Jayan ko. Karos mautung kamagito masanihey Pwuhng masanisyo kamagat paita try withdraw your resolution abkulmaysak payo laban niya reisa kuno. Dahil katkat paniratoror waban po na sa floor leader. Itugal wow sa pal bang kurang katuat speaker kam kubura nan rotoro mo na tay ban mo na ban patulap nan sabol mamay kalantar akam kubura yung kak melel walian komi walian ano bal senator kang koros elil ko samul ulen way ko sampal man mayam patong tay ran wat ye katimiel aleko me pilang lang kanatki nantu mempakiyo lapalan Kalangan floor leader, yung muli ang tayo zero po na siya. Speaker, mana ka kasampal, kan niya laloka. Niya yung point of privilege, kami yung Senator Pahrek. Ran patyan ikaw floor leader mo. Last name mo Aloka. Katamiyan Aloka. Mana ka minute, ina ansawat yung Vice President and Pohnpei Consumer Organization. Right from our office for the Proton Education Department. One of minute we are Shambatakan Momo Choman or Gilman Pwuhng and Pwuhng to on a show work Kasampan. Kalangan Senator Perez, Mamao, Senator Simina. Kalangan speaker ay tumal ireturor ew kesabal ay tumal sakartan wow. Imen kapitelong ang siyong mauksit ay nagkakasign floor motion ang kakasign ng committee na R&D kajek sa balen MPA nan win chukes ari imin pagita R&D ang kakatiyang lale o trek siyangon irekan meban ewiya ire kapal nan MPA nan win chukes ari irawulianti delegation in chukes o bakiran committee na R&D ren look into tama bang kakuyawi bang kakumawang aramas alangan speaker Kamagat yung mo, kamagat karos mautung kamagat o masani ay, Pwuhng masani iso, kamagat paita, miya masani ba, iban po na sa pleo Senator Simina, puwan kakanutan, katete, karaban motion, kasampal me kasalitaan. Petrekpen MPA kan nan, hirapen, sukes. Kamu chairman, kamu kalalabak, kamu chairman ng R&D. Kalangan Honorable Speaker kakachet kaya sa bali chingol sa karon wow Honorable Speaker ben ala kawit ala long kamugit mamie napitata MPA ng wing sokes and katela pla then katukutukila mo kawitan kakan chancel committee ang patola lale ng kawitan kalangan Honorable Kamkat sawaj Senator kalangan speaker ibang pagkita ang katukutukila Israel kan kenuya syusit bagun tetong ki war apa patil
tawa ka pero ben maur ari nan wasan awali maur ong paliese tong Israel kan makuya suset uya kapon ropropen apali rew ang kak nei na katikalang wasaw ang kakapali Israel kan me presito tungalan ki port machine tetong ki war lagan Mieter masan ben rawo. Kamu floor leader la to. Kailangan speaker ay tungal wow sa panan patpatuto bang kat kasampal wat speaker man kabunggi rok kasampal yung essential sang German simina o kawit masang German naranti. Iman sakara German simina ang kak kadelap tatakot kaya ki kamti bang taga. Ang kak pita Pohnpei pon MPA kan o nyas tatiyo pa kamti kak sawaski. Makunong dahil job sa bulman kita tatakot MPA. Yak ko yurtakan man sang tabung ko sin na tako ko dali toran ngut ang bigak senjal mat kunong Pohnpei yung sapsapul man kita ang kasur la tolul ay mat speaker may mga man kam san salang mau iren kapadapat memie o bagi mia karyaman pen kamaguto karos mautung kamaguto masani ei o masani so kamaguto paitar o kapadapat and Pohnpei MBA in Pohnpei Unshak Committee in R&D and Trek or report kuto momotwot. We have and katrikala kalau tela legislature me bang kasenet. Muintame ka sampaligi committee pilmana nana toyo na tato what pugian kak sansal o we have been patrawan te kilala ben bil sansal yawasam MBA ka patriye. Pui patrawan metroto shown light makin citation o bil kakate tipikita pugi short marker te sign me Miminan set makasaleta maristo kak light wasa bukan. Terkasembol makatay bang kolokol MPA autan we have been shine up and bil patrota. Puan sansaleng sa bulmatay la ramaskan. Porate patolong o tipikita kosonet memian. Koros mautung kamaguto asani ay uang masani show kamagut paitar o iraka sampalwat panasaineng sa bulmatay committee in R&D na chairman at war Germany. Miyatay ratoror kamu floor leader la kailangan ng from speaker tungal wow sa bal bang prong katuwat speaker man kami nila tan tril iraturor ira kasampal sang honorable senator kan ako yagi nan sapon mamay kalandor miya tutok kasampal kay mabilbat batay man sa karok burmaon niya kailan ka group sa balmatay kalandor ukot kalamba na item ng paisok payo ipil kalandor San salang mau kawaitan floor pagi area utuban kamagutok taigat kerja bonan basic payo waiban pon si assistant clerk lawyer si Legislature Bill Number Tapos Lisak Payo Larissa Kono Legislature Draft 1 a Bill for an Act amending Chapter 9 of Title 26 of the Pohnpei Code relating to aquaculture and for other purposes. Ang karyaw kayo sa klamatawa. kalangan jalan ka kerjaan masan be mai kumro impone si chairman at war speaker kacama ng kamal speaker chairman kumpure pag usang floor leader jalan komal lebnaso tebang komal lebnaso so komal
Essential ni wow men patron pagitak trail sa palong nasa pulmatay kuya puro essential mo na trail komalti Debnan show assistant clerk watakata title and kamutan ko sa network to iban phone siya chairman and RNT talagang katiyanan nasin kailangan ng promi honorable speaker kakachat kaya sa bali chungal sa karan wow patuwa na motion talagang katiyanan nasin ben LP Papi V6AH 11 yal Risa Kono LP1 for final reading. Amen. Tansya lang mo kamaguto karos maudrong kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagit paitar pwede paitar amiyan masani ba kami chairman at work Kailangan ng promi honorable speaker kakachiplew kaya sa bali chungal sa karan wow. Honorable speaker essential me kamutan ko sa net Papi V6AH 11 yal Risa Kono Kawite Ryan and standing committee report silipkipay sa 11 yal Risa Kono Minplew sa kaprayang mawewa benekan mamiyayir kamutan ko sa netit kakaya pachola mo Imen pachowan puen kakain sansal walang karong-orongkan Intuan na chay bang kupureta Coordinates catch and kakan designate Ray wali even OFA o SAP kanutang pachuanti marker kay the posting kay the sign kay wasa pukaw kung kakan teteyang irail suset kan wasa pukaw uyayar wasan mochwol Ari honorable speaker in kakachip leo kalipwa Sansal nan kamutang ko sa net Papi V6AH 11 yal Risa Kono Site Isak Limaw ongoing sa Quest o Site Limaw ongoing sa Pwuhng Ani ora la ba honorable speaker Imem nurin kamutang ko sa net Pwuhng Site Pukat Kailangan rin pakrong niya Kailangan chairman at ward pwede kapesyan kamutang ko sa net kami Senator Pahrek Kalan speaker banu yada motion iwa yun paruan lewat marumut. Iman paruan yang utungata kubu-kubura kaput. Apo menen chancel tenan sang mutail record. O an korongon rail gan ban yang rorong. Aquaculture is to gin uyawi tenan shit. Rilga uyawi nansap. O miye Pasagay mo tayo bangkak, mo inansyo yu ang sagak mo visit. Udahil ngak mo ang ila takot hutan aquaculture. Iba doon yung amendment na para land grant runward. And may isang runward so sabil paran kita atayil ba ang sabi kita takot. Ang ngak chansal ito mo kahit palisit ito na aquaculture ka kuyaw. Pil paliamor sabil ka kuyaw. Dan perwangan ka mo siya tayo notong tumasin pa ni. Speaker. Tabang kita ko payo lebih dari segundo LP1 atau lagi. Kariyama Tansya lang mo kuburomiyan ako kuburo Senator Pahrek po essential me Senator Edmond o Carl Kawatan din limara ipan po na siya rama kami Senator Edmond Kailangan speaker kung pura pamuni pa niyang bato yung kakpatyan sakartang wakan mo kami sakarta nga sakartang wakan kami speaker luar ano po members kang karos speaker manyangat siya kapang kiyang chairman RNT po aki kubur na sansal melil matatakot inach pilyang ipapalala hari po aki wawa pa na mawyaw-yayo na ansut and minute check aral kosanti poren kak yang pacanan meyakin ay kapungki pweki murinan so yu kamele me minute pan para to tuwang RNT o iray patungan ta aralanan marapan yang alata project what so ay inuman ay salita kailangan ikat Senator Edmond Senator Carl Kailangan may Mr. Speaker ito ng alwa sa bal bangko purakan kores. Imen patuwan tamat puente ito. Me kasantin kusunadakan magchay kamanala
ong sa dadak met watermet kaiten and win showcase the kaiten and win matelenim the kaiten and win win kichi the bil kai win sa buake sangan dadak bukan tuwa kasantinan la Pohnpei state pukafi apo apel nan irapen win pa essential nan kasantin ma pali yasek my Mr. Speaker na Pohnpei state pukafi lel ni itunulal Riyadam ya kubu-kubur. Tataw pukat. Tatawagin local government kay. Ewan na ba niya? O dapat state bang pukaki. Pwede ba niya kubu-kubura magtaybang kamalala ate ang jay kaisang. Muy yang ray ba na papaling. Udan tatawagin Pohnpei state government kay. Medyo Pohnpei state government ban apaling. Pilarana sansal. Takot aquaculture. At department tatak kap gamet. And sansal matataw pukat bil magmagadir nan wait madalinin. Kawit pen tataw pukat sombar ngater land grant apa lagi Robert Pohnpei. Wasakan may tita esito wewe ke aquaculture ban santiang. Kawito sang irai semenin aquaculture kan melel me pacho land grant me iwasa pukat me mawon aquaculture asiro we me aban kamanaman data uyala wasan aquaculture rimbil kabadaya may Mr. Speaker matuwal pukat tanpa tu nangkel absan pinan wasa pukat tatawag niya magmagandang win madilim kawit pen ya dan kuranto palimatan kemerep eukiyang kausan pukau uyada raikel kausanet di ton mata kay pwede sa kausanet aso me arama sairata tatawag pukau kausanet sa kakapali ay kausanet buat kasampal o kaiten tepit uya matwalin matep te lim epil yang aki sile mepil murkalai munsango o sangan mani kacekan riente teme kaiten tataw bukat kuasa bukat pangkador la teri tataw bukat mogut so mani bukat ni manabol aban patudian nan kel wi magin uyawi kawawa tato mo pagi at ban miya kubu-kubura me kaman kosan edward pang kameraman dati Pohnpei state Pwuhng o mo iteng ewe local government and pinapapali project bukat kalangan may Mr. Speaker Kalangan Senator Carl Hiran Kapatabat Kawit Mau Senator Edmund Kalangan Speaker kaprayang ay tumalwa mo imenen egi Kailan kasang madmadawin project o wasanet ito kuwat pa niyawi. Mo yung dami ko tayo sungan kusyon dito was ansuwat ma uyaban na aquaculture pang uyawi ayat wasakan na kapangkakan ko. Mo yung dami German klasele daw masuto kusyon na taramaskap mo yung naramaskap mo uya tetog wat ama lo yang kapala ke mo in state na palin kalong o yang enforce kan tetog wat ni bil tatola sa po kau yang rail na ran ni pesang matmatawon tama pang uyawiyo o wasa pwede tama ko sa network song-songan uya dalam ko sa network wasa kuma uya bento tokot pan uyawi ayat wasa kan ama shota ama pwede iyo rame one way bil unot pe marmas pangka kulay nan wasa ko are sa messenger ng ko sa neto irobuko tatuwi sa ng ko sa neto mo ong madmadawan me
question net wet pang question net project you so ito question net wala so to ugat maban te yan uyawi really bil drone way namen engage na uya banda to ugat yet wachakan question net yan so to ugat kak uyawi ay men yang pasti yang lang Kailangan Senator Edwin, masular, masa na ba ni Re, kasampal magte, kamutang ko sunod kasampal magte, masa ni, ay man po na siya, kamagit mamiya, kailangan rutung ti masa na ba, ususki na. Karos mautong kamagito, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show, kamagit paitat, kay rutung ti yan, masa na ba, kamutang ko sunod, pagkasidisak tayo, laban niya, reysa po no, LT1. Pag iya tayo bang katyanan, karya o kayo sa plan watawat, tayo bang choose nilukuan, o ibang po na siya, Assistant Clerk at Ward, on roll call. Senator Ratis, Senator Artui, Hey. Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmond, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irons, Senator Latorre, Hey, Senator Le Pen, You too. Senator Licanet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Senator Perez, Senator Simon, Senator Simina, Amen. Senator Simram, and Speaker. Ay, kailangan, ansan sa lang, way po ko na masawal matay shoes, o ang kamutang ko sa net pap, kisilisak payo, laban niya reysa ko no, LT1, usus, Asia kwalu A, o soto mauwang. Panwat tayo kamala, kamutang ko sa net pap, kisilisak payo, laban niya reysa ko no, LT1. the privilege speaker. Kami, Ay, kailangan ng promise speaker, ay sumalwaw sa pali, may sakara kuburma niya, tayo katyong manang kamalin labanan show. Kaya man. tayo ban, kamal labanan show, pwede floor, kaway tayo ban kamal.
Lingwaw men padawan magkatay sa pala rong na supplementary Uyakupur o ibang po na siya supplementary floor leader na to. Kailangan ko promise speaker ay tunga luwa ang tutuwa sa bang katuwa. Speaker may sakara ko burmaon niya. Kailan ka group sa bulmatay calendar. Kutsang bampil o sa palda lang pang standing committee report. Kaya man. Kansal magkamagit yung mayor dahil sa paldala pa sa matay standing committee report in Ranwood. So pwede kaya miyot kan kamagutok try kat kasi kung MPA isa kayo yung standing committee report o ibang po na siya floor leader lang to. Kailangan speaker tunga luwa ang tutuwa. Speaker may sakara ko burmaon niya. Kailan ka kan place standing committee report number silip kilimay sa kayo labi lalari sa kuno. Kaya man. Kansal ang mga kamagit yung sang floor pwede kaya miyot kan kamagutok karos na utong kamagutok masaniyay Pwuhng masaniso kamagit paitar try placer standing committee report silip kilimay sa kayo labi lalari sa kuno pa sa matay standing committee report in Ranwood o ibang po na siya assistant clerk. Standing Committee Report number Silip Kulimay sa Carolina sa Puno, Metric Legislature Bill number KAPWARESOU Palulan sa Puno, sang sa Pulmono Committee in Finance. Kailangan kailan ka kajyanan masanabi ay paan po na siya chairman and money. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasapal bangko puro mo yung bangko purakan kores. Ipata sa mga kamagin mo ni may Mr. Speaker na wow karakarak. Kamagat malwat kailan ka kuya ko puro standing committee report sila bukil may sa kayo di mangyari sa kuno. Saan siya lang mo kamagito koros mo utong kamagito masaniyay Pwuhng masaniso pag kamagito po itak tayo bang kajyanan masanabi. Magupuro speakeran po na sa mga chairman po ang tapiyata masanabi report. Kamoy chairman ka. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasapal bangko puro mo yung bangko purakan kores. Standing committee report sila bukil limay sa kayo laban yari sa kuno waitan kamundang ko sinad pa ko pa sa kwalu laban yari sa kuno mamalwat ko puralan ka kutronan sa matay sa sininayo patungan watawat kayu o kapurpurtong kamiti kadiyang nan kadagapan kamundang ko sa natuot po ki kamiti ya kamelala me utan karwaro me apel tosang kembang rosan mo muni kan me peita pan munin kampak leleto nan lukoben sama taitian muni malwadan ka kubure po na pali ananin uni o anan kan me kembang rosan mo tungalen ki Mr. Speaker amati kapang gamelil kawid na miya sang kembang rosan mo kembang muni o option budget. Kaya kuya ban tatawad niya kan makit. Kita isuruh kaliapi. Applicant Pahrek option FSMU nadan ke Office of Comeback Management. Arwa penen tatak niya. Ije ensansal bangko perkan makai dia ni one more chorus me ban peita ban kamban Rosan Mohammed. Pasan tin tatak person one isak limawan budget makamanaman la. Ima kaktatak met laulel chun sidisak erbogi tatak wada non karwaru namin tuan kanenetin budget memalwat kamanalang kamban person mau kairaktin in tuan met KU Division and Administration and Health Planning one morning mevan peita atada limakit na pali POL nen na pali ananin tipsun tatangkan o rianan de mabuki urisak tuwa na apali po nanuni patuti sang mo Division in Medical Services one mebang peita padpadanuan chala silop rianan pagat sinubukuano sansal me one morning me sama naman taong paluwad ima agis kalay mo padpanan 1 million silu tuwalop silinan silikito buki sili sa kwado ang muna ban peitawat sililop sa mga ban chorus ang abulban wuni padot isang mo may speaker takis mo niya ba na pali apalpan puenan
housing on rail chok chekan patpator retail chok chen likikan. Padwadi sangmet division in primary health care one mono ban peta padpadon one jala tuwanan siligit silugit tuwa saklima o one mono wat pilbana pali ananen muni and sansal ma ananen muni bukat asura pali dan mon muni pilbana pali dispensary kan me pato Pohnpei o tagan dikikan koros pag memia sang kami diong kampan prosan mau pergi unikan makin pagkatag lantagan dikikan akan mukit ponso po pakchoto anso meso mukit Israel Honorable Senator kan maulian tagan dikikan kan sabun mo engki anso mau poran kak yang sopukat poran kak lelang sabun marail aramasakan at tatakon maban mo kita wewen mi poran kak pilpatiang kampan roson mo. Mr. Speaker, committee kameleleme tatakot sunanane maluwat yan uya kolokol buweki sansala nanin muni wasame tatakin committee kasampal ki anso koros kimiya po inan muni nan muni yu me kosanet me pan miya revolving fund yu me anso koros puinan muni bangkin miya puegi sansal me Israel kan makin kedlapadolan muni bagen pain muni sansal me nan sama dahil pasan ng kosanet marakak president pan ititiang kan pain muni puegi pasan ng kosanet di maudan Pohnpei government bang pukau kurosan mau ni ya sudah banisais Abil sansal me miya kosanet yu maluwat kamanata Israel me retire kan dali kay lapkan ni yarban keddan muni utang rebil pan sila pain muni ay makara tatatakot anana kiyan mukit karwaru po monuwat pan tapun tame padpadanan revolving fund magnapali muni miyara lam may Mr. Speaker ika wedwed na sa umum kawan kamadin muna kawan na bataban kagitan kamanamantaan kamotang ko sa nagpapagupay sa kuwalu laman niyari sa kuno na sa manday session in Ranwood ang kariya o kayo masaglan watawat kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman and Moni, Chairman Carl, may ito masan ba standing come to report? Kawal Senator Edward. Alangan from your Speaker baga check sa balik mo sa karon ko. Ang Speaker nung tagitaw motion kailan kagan hindi masan ba standing come to report. Masalah masa na standing come to report si Dub Kulimay sa Kreo laban yari sa kuno asansal magkamagot yung mayor sa Senator Edward o miya karyaman to dahil ang rutsong ito masa na to karos mautong kamagot to masa ni Pwuhng masa ni so kamagot paitar karos mautong standing come to report si Dub Kulimay sa Kreo laban yari sa kuno masa ni Pwuhng masa ni so kamugit po ita rog tayo sa pulman kita standing come to report si Dub Kulimay sa Kreo laban yari sa kuno sang sa matay committee and muni masala report ay bampo na sa floor leader Kalangan Speaker tungalwa untuk tuwa bang prakan Speaker may sakara kuburmaon niya dahil lang kakrop sa matay kalantar o prong katiyang po na itong ng paysak tayo ipil kalantar yaman saan siya lang mga kamagit yung mayor o pwede yung mayor utupan kamagit yung mayor ay man patron tayo lang katiyang po ng paysak tayo ipil kalantar o iban po na si Assistant Clerk Loyoshi Edward. Legislature bill number Pahrek sa Pwuhng line resa kuno a bill for an act amending state law number 11L-77-25 the Comprehensive Budget Act of 2026 and for other purposes. Ang nikaryagan sa planeta. Kalangan tayo lang kakatiyan ang masin pa iban po na si Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker ipiliw bata sa makamanjin mo ni nuwa kakarak sa kuburakan kailan kakuya kubulguyang karya o kimsak lang madawat kamotang ko sa nagpagupay sa Kuala laban niyari sa kuno LP1. Yaman
Chanchala mo kamagit koros mo tung kamaguto masani A. Pwuhng masani so kamagit paitar o tayo ang katyanan masani ba? Miya masani ba, Chairman? Kalangan may Mr. Speaker, kami na magpulakan mesan. Kamandang ko sa nagpapagpasok ko alu, laban niya rin sa kuno, ikawid pet mesan sa nan, standing ang matut report sa bugil may sa kayo, laban niya rin sa kuno, may malwat up, sa kamanata. Niyaralap may Mr. Speaker, muni kan mapita, kan kampan rosan mau, Pwuhng miya, malwat kan kakamanata po ang apali, anan kay melel, tapos benuni. Mabana po alin naman wani o dispensary kan and Pohnpei yang agad kan likikan o ekis and kakapali POL ekis apali housing allowance ang Israel doon dog the talk can likikan mapat paturetay aniyara la may Mr. Speaker ikawirud may nang kamudang ko sa nagwat Kalangan, Chairman Carl, miya rin masani ba kamutan ko sunod? Pabkupay sa kwalu laban niya rin sa kuno, LT1. Kamu floor leader lato. Kalangan speaker tungal wow tutu ada speaker man kapeng ki kawit mau chairman mau kacin mamasan isang ni karabaw kan men patungan yata kumagut chailang ka kriting ti masan ban kamu matang sunat wot o katlang nan karyaw kam saklang watawan. Karya man. Chancel magkamagut yung mayor sa floor leader karos mo tung kamaguto masani A. Pwuhng masani so kamagut po itak tayo rin tiyer, masana pa rin kamutang ako sa net fab ko pa sa kwalu, laban niya rin sa puno LT1. O tayo ba ang katsyanan, karyaw, kayo sa klan watawat. Huwag niya tayo ba ang katsyanan, kayo sa klan watawat, ang tayo ba ang shoes ni Lukwar, o ba po na si Assistant Clerk at Work. Senator Ratis, Senator Ardui, Senator Carl, May. Senator Edgar, Senator Edmond, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irene, Senator Latore, Senator Lepen, Senator Licanet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Perez, Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, and Mr. Speaker. Ay, Point of information may Mr. Speaker. kamu Senator Carl, Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wow, ay tungal sa karmisit. Ang ban kuburan ay tungal Chairman Mau, Chairman Perez. Tansal kuya ban tatakot na tamatay rule. Utani pa ang sabrang maite so. Isito nung atak kapitiyan olo. Niyan so mara tansal. kalangan Senator Edward, ban Senator Carl, ban po na siya Assistant Clerk, o shoes, o Senator Perez, kung kakabra yun. Senator Perez, Hey, pa Senator Carl. Sansal, may sabul matay ro shoes, meto ko kamutang ko sinet pa ko pa sa kwalu, laban niya rin sa kuno LT1, o shoes ay sa kwalu A, o soto mauwang, ano mo tayo kamanalar kamutang ko sinet po. On the privilege speaker. Kamu yung floor leader. Ay kailangan ko promise speaker tungal wow tutu ada speaker man Sakara ko bermau niya tayo lang ka crop sa palmatay kalantaro katiyan po na item ng paisak wano yay nomination. Karya man. Chancel, magkamagit yung miyaya tayo lang katiyan po na basic wano yung nomination. Pag yung miya utapan kamagitok tayo katiyan po na basic wano. O iban po na si LL Chairman Edward. Kailangan ng Pwuhng Honorable Speaker ng kakachakaya sa kali, kaya sa karon wow. Dan pacuan yung motion, talagang kachiyang nan, recommendation ng Standing Committee Report, silip ko pa sa wow, laban niya sa puno, ikakarya man. Kariman. Chancel ang mga kamagot mamiya, paros mautong kamaguto, masaniyay, Hey, Pwuhng, masaniso,
kamakit paita miya masan be masuk masan be kamakit yu miya yer Thailand tengati masan be chansal makawai tok Thailand katriang nanu shoes metok Mr. Nolan Sir Charlie report standing come the report Shirip kupay sektual Lebanon Reisha Wano sang committee na R&T recommend Mr. Nolan and Charlie when we am in board member and housing authority. Kay ban komma Lebanon show kay katiyang nanu shoes. Kay komma ler. Ni wow man patron Thailand sa palong na sa bimatay Yakupur o chansal na muna tayo kombal dik tayo katiyanan shoes then Mr. Nolan Sir Charlie when we are in board of directors and Pohnpei Housing Authority o chansal may shoes Asia Kwalu A o Soto Pwuhng run mo tayo kamanala Mr. Nolan Sir Charlie. Kailangan, Honorable Senator ka, floor leader, Latore. Kailangan speaker tsungal waon tutuwa tabang promal speaker man sa karok burmaon niyo Thailand ka group sa palmatay kalantaro kot talang banay item ng basic limaw yi resolution kalanta. Riyaman. Ang siya lang mga kamagat yung miyaya, Thailand sa paltala pa ng basic limaw yi resolution kalanta o tayo katiyag ng basic limaw yi resolution kalanta. Kamu floor leader. Kamu, Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal ko sa bal bang puro mo yung bang purakan kores. Imen melel pada ay tungal chairman Pahrek mintuan. Wawo bena masasapol man ki o kobuko me padungan yang. Ito po yung may Mr. Speaker mintuan sa matay rule ano wawo karakarak ng kamagad malwad talingak withdraw kamodan pag the resolution ng dobo ko pa sa klimaw liman yari sa kuno. Pagkariyaman. Tanchal magkamagit yung miyaya, Thailand utro, ela nabe, apagupay sa klimaw, laban yari sa klimaw. Haros mautong kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni So. Kamagit po ito, try utroyer, kamutan, resolution, apagupay sa klimaw, laban yari sa kuno. The privilege speaker. Kami, floor leader, Latore. Kailangan ang kupro mo speaker ay tsungal waon tutuwa tabang prakan speaker man
sakara kubur maun niya men patuan yung kumakitan kailang kakan place legislator resolution number kilimaysak payo labinal reso kuno nga sa pulmatay kalantan Kaya man. Chan salam mau kamagit na miye, wagi miye utuban kamagit na miye, ay men patuan kailan place, pamutan resolution of kilimaysak payo labinal reso kuno pa sa pulmatay resolution kalantan rano. Mawar ay mga sa floor leader. Kailangan speaker tungal wawan tutuwero speaker sangon momo men patuan yung kumakitan kailang kakan place resolution of kipaysak limaw labinal reso kuno nga sa pulmatay kalantan. Kaya man. Chan salam mau kawit na miye sang floor o pwede miye utuban kamagito, karos mautong kamagito masa ni yay. Uwa masa ni so kamagit paitar o kahit pag kamagito paitar ay men patuan tayo ng place ela number occupy sa limaw labinari sa kuno ban supplementary resolution calendar and ranwat makaros placer ay man po na si assistant clerk report. Legislature Resolution number Apkulimaysak Tayo Lanresak 10, a proposal for a resolution amending Chapter 5 of Part 1 of the Legislative Manual of Administration to create a position of a Senior Legislative Advisor under the Division of the Legislative Council of the Pohnpei Legislature and amending Section 12-2 to provide consistency therewith for adoption. Kailangan talaga katiyanan masinabay ban po na sa floor leader Latore. Kailangan promo speaker tungal wawan tutuwero speaker may sakara kubur maun niya kailang katiyan masa ni resolution of kilimaysak payo labinal reso kuno sa pulman kita. Kaya man. Chan salam mau kamagit mamiye karos mautong kamagito masa ni yay. Uwang masa ni so pag kamagit na paitar tayo bang katiyanan masinabi. Kung may kupurin po na si Senator Pahrek na uya introducer rin kamutan resolution mo. Senator Kailangan po, Pahrek. Mr. Speaker, karoon na pulagat pagkitan sangar na murang na. May gubroy ban karoon oralap. Kayo katungong floor leader pwede kamagitan. Tipsawat ang kakabalran. Mr. Speaker, kemudian pagpagwat, we have to spend some matay the talk, matay kansa galar, kapit, pangumangan, alikan, dengan wewa pa ni matay sapon manki, sa matay son sa West Town Batman, siraban ko kumalti, ababan, step aside for naitita wan ka kwalianti. Di kaporobor me 12 minute pan parpoto o apapali sa parapatang email titaw induan contract ng niyan suot. Mr. Speaker, kamamatawat sa pagkagwat apan paruwalong kamatang wagataklay o nasa matay rules and procedure Chapter 5 kamatakap and wiyala Chapter 5 Section 1A then yan suot abilban patuinan sa matay kamatan puy-puykan dan page payu ma-underline ang parapato ang puy-puy ma-range sang 75,000 dahil 77,000. Mr. Speaker, magdahilbahan alenta ipsawat dahilbahan kolokol manat induan contract mamiyan sawat o amend contract mapit sa madahil Legislative 8-3 Oyan pagkatala opil yang ale boy induan ranch masan gear nan kamutawad iya bansang 75,000 Pwuhng 77. Mr. Speaker, we had to talk Pwuhng. Kabil uyab na wat makap nan sa matay manual may iba doon
karuan kasik me ban mie kalal pak pan mie ani rolap ibaruan segera kuburuat dan kat dan sabun man kubur mau doan atau la palitar robot kan rail kan pan kuya mangan palikan kira kapot en ka kaunsak atau agwat dan kol onopek amadeli en sabmatail Italian Legal Aid Council. Ay met niaralap speaker. Kawait kan kak nay po en kak son tumaw ng kabutan ko. Kailangan Chairman Perez, Theater Masin ng Pagkamutan ko sunod. Kami Senator Artui. mo ban kalangata mo imin kalalabak na met mawogan magtayang kalangata position cup na ye senior legislative advisor Kami magkalalabak yung mo iban po na si Chairman and Chayan po. Kailangan kami sa speaker kapag iran kayo naman miye. Ay, we have a lot of talk eh. Kailangan Chairman and Chayan ko, Senator Simon. Kailangan ng kami may speaker kasi pala ito man at wow. Speaker ibil miniyang katuan wewo ang kamuta meniyo. Egis payan ay tungaliro egis payan tamis sa Senator Arthur. Ari email mempitang gabuan ninduan pa sa paging chairman na position ko pangkalangat ninduan ay what the court you talk was some amendment nila mon me integrita ang ramasama kamel me integrita strictly on talk ninduan na tompek ninduan na essential ng padariyawan mo no section 5-1A anan mga nan mangan resolution ko tamon na nakakalangat aputan at magtaypan talk dito na ipatuwawat 5-1A tamon me talk the talk ari ay concern no amak kail kamanala resolution rawat alakap nukot yaw-yaw talk me tansyo takap perform so no targeted met mo imen dito kawit po na may good porata kahit di purong interview resolution na big position what available dito kay pagkapari ang sa aramat sa mga fit description essential na resolution na mo imen na chairman ka kabuyat ay tugal watak mawag siyang tame miyan ang resolution kailangan speaker Kailangan Senator Simon, Chairman Perez. Kailangan Mr. Speaker kapag kayo naman tagalabak siyang member rin chayan ko. Linduan ay barawan sa karagitan sa pen ay tungal pa doon ang kapanabis. Uya to uspan sa maday tatok ang naglahat. Ibarawan sa report kilong doon tao may ban mimi. Aban lala to pwede naman niya. Nan, injengtan 5-1A. Essential nan ang qualification requirement niya. Yung rata, syota mo kak kolokol at least 20 years. Nan, sa maral kamban legislative syota. O, essential na ibig suka kusang agiswasa. Pwede nan jengtan wasat aban ang qualification and we established attorney 3 pursuant to section 5-2 and samaran manual what o abilban tatong year on Pohnpei Legislature for at least 20 years. Tari, when kak satisfy sa mga report na miye, ito na tayo atap ke report ayime
inting dan resolution would patuloy. At then magdahil ban kalangata at ilap kamanalar med ibaron me ime ban tatok tam matay bang kamanalar iban baron itu wasaksit mahasuda boli kuburan ola mablia membran kamadin chain ko iban chong kapura ito robot dahil atap tero yan vaccinasin. Kalam speaker. Kanangan Chairman and JN ko. Senator Adun kung kubura ipan po na sama Senator Simon makawadan ng lima. Kami Senator Simon. Kalangan speaker kasi pala ito malwaw masakalat alam niya ito mga chairman. Iyang patrong korong-korong niya ukampo. Ito siya may bibitang gi. Tom pan apply to talk with the paano tato amen kontak niya. O i-continue to talk. O napan apply kalangata iyo medikas yang apply ak telatan kot yang Tom po. I-Tom na kita. Wiyata tok labot kwenta kapali. Bu inun bitong kita mapan apply the automatic transition into this position. Wepat paduyan na tayo. Kung ito wepan to dog, may patuan, mayayim, tuwa na pemad. Kung tanapan lang at na, tomo is mabinman niyang apply, pan-apply up, tayo kotiyang tomo. Tomo kot-kot na. Kaya ban order na transition ng advisory capacity. May man patuan to. Kailangan Kami Senator Card. Kailangan may Mr. Speaker ito nga wasabat bangko purakan ko kasi men padang ito nga chairman mo me option mo ang kailangan ta sa umatay itong document all minute ito ba naman sa ang kasabal kailangan ta kaya kuyayan palilaw din na memorial pada Pohnpei niya uya itong document Pohnpei Legislature sambar limay saksa mo dari suka melala memia membampi kasal lagi. Kami ulban raben Pwuhng magdal udat reclassify Pwuhng wiyaw. Pwuhng position KAPWARESOU offer wiyaw yun. Mo sabon matay ko sanjung kan ito. Ito Pwuhng naramas men Pohnpei men wayman bano pila. Magdai ko sa neto may wal man dan bana bali po ko awat. Civil patuan may lawyer may samba may patuan legislator to all man. Pero kaya kadla mo tayo kaya manata. Ante wiya tatawag yung magtabil bampi kasal. So the lawyer man na samba bambara kayang tam magwewe ki kusandan kan kusanay di Pohnpei lalataran mo. Nari kaya kadlaw mo tayo may Mr. Speaker bentog ikaw na tingin masan kaya kadlaw sus maupun na sus kaya then kasan di makorespondent yun ang kaya lang kakadiyan ang tataw ko kalangan may Mr. Speaker. Wow, Senator Card. Kamu floor leader Latore. Ay kailangan ko po mo speaker ay luwaw ni karakarak manpag kamal matay ko katiyaman ang kamal labanan so sang senator tuun bagi Chancel makamagutiyo siyang floor leader tayo. Kamal Lebinansyo. Ban speaker pan po na siya. Kamal Lebinansyo. kailangan
Men patron dan sabal ong nan supplementary uyak puro essential magtay nan masin ben LR abkulmesak payo lebennya reisa kono meter masin be privilege speaker palangan ko promo speaker ay cuma luaw sa palang kapat paduto bang prong kat ko sambal wat speaker man kapung ke kawit kan essential na madalang kamal min sakara ko burmaon miyo kay langkak kay rala sa pul matay uyak ko burun ranwat Uprong sa bali wasak shit ni subject to call. Kamu kerja umiayar, mai panale tipung kalian kair sebelum matay uyak purunan o subject to call. Mulai ban pun sa kamu kerja saya ban kerja nanu syu. Ai men kita kalian komal ma. Lor kom kupur Try sapale na supplementary uyak kupur. Homo na try komalti kamagit yu miayar taylan komalti sana uyak kupur. O sapal pene subject to call. Essential mag-try karirela supplementary uyak kupur word lel may walu. Amoni pan po na siya kamagit memiya. Miya pakair sang Honorable Chairman kan, Senator kan. Shorter. Chairman Carl. Kung alwa sa bal, may nakasampalan tete, tatagyo makumban, apwali, mula sa Washington Ranwat. Kung tete yan, bang upunan sa mga kalangan may Mr. Speaker. Iban mo itang floor leader ang kagan. Kawit, iran masyaan kalasan Senator Carlo. O
Reservation Round. Ay kalangan speaker tunggal wow sa paling tutuwa sa bang prakan ay tunggal kabingong Chairman Mao, Chairman Carl. Ipan patungan tata kupuran speaker o kupuran honorable senator ko nuntuan kawit kan masansalir nan sabul material kubur patular ko. Ran mo bang kakan muya ranin kaping kasompal yung sabul mamal apolban kanta silu memia nan branching legislator ari lukong honorable senator korus panay kang korus tunway kang korus menyam patong wot paano pol lok silu ba to wala wasakset ay mat speaker Kalangan floor leader, pakayar masan sila siyang kamuy. Miyadra pakayar siyang kamuy, Chairman Pahrek. Kalangan speaker. Member 1 pakayar ki committee and chain ko kalawaisak niyat. Channel ka kapali kamudang ko siya natiyum as a first reading. Oro votes dito. Kamadaan ko sunod tabu kilimay sa kriyaw. Sabi niya rin sa kuno. Kaya sa glayman patuan pagi kamadian jen ko. Mahil sa kulman yan sumo pura review sa matay manual. Iragan na piyata ikasal. Piyata ipaan sa kalpenan kakabola. Ang purkan koros. Kalangan speaker. Kalangan, saan sila mga pakayar sa Chairman and Chayan ko sa pulmamahil meeting niyat kalakaisak o kamang uyang Vice Chairman o member ka na niyang patyang Chairman. Saan sila may sabul matay kamaguto subject to call niyat ito sabul matay session. Kamang Chairman and Chayan ko committee ang katlang mga kalakaisak. Niyat pakayar sa Chairman Chikan. Masular, Aiban, kung sa kamagat sang floor leader, kailang kamaldi sang uyak puro sa balbanet subject to call. Karos mautong kamagato, masani A, Pwuhng, masani So, kamagat paitar, o sabi matay uyak puro rare, o kaya sa balbanet subject to call. Kalangan ng Honorable Senator kan Karos, o weekend Mao. O men katamen, sabi matay uyak kanat masansal, pan kalak silu.